Sure guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today ngifuna nje sithi kubheka la insizwa yale, I think yale eZululand, umshini wemali lakhe ushaya ingoma enenkosi phakathi. So ikhona nje ingoma akayikhiphile like 3 days ago. Actually remix because bekayikhipha le ngoma eske ithathe ukuthi if maybe I think le ngoma uyibhale kwi-vision yomuntu esifazane ukuthi mhlambe mawuthi sibanga indoda mina wethu hayi no mawuthi uthi indoda yakho uyithathe ngoba mina ngiyilwela indoda so khona i-vision abayikhipheleke la uhamba noShengo le uShengo wasehlala Nkosi so le nsizwa lena ishawa umaskandi onenkosi phakathi but igama layo I think abantu abaningi abalazi igama but bazazi ingoma zakhe so I think omunye umuntu osadinga ukuthi build i-image yakhe build i-brand yakhe mhlambe bemfaka ama-interviews evele kuma-newspaper because abantu they cannot connect ingoma ne-picture like lento benza kakhulu kusaqala amapiano ingoma iba bigger than artist. I think lo mjida lo unalelo bhadi ukuthi ingoma zakhe ezinkulu kunayo so that's why ama-event amaningi afana mhlawumbe Mother of All Maskandi noMphuthuzeko Festival bengambhukhi because uKenny Shando wenza ivideo la wathi insizwa yangakubo kuma-gig amakhulu ayibhukha. I think into ekhoza lokho ukuthi mhlambe is because ayikwazi ukuthi ipush i-brand yakhe mhlambe ebenalo appearance so I think umuntu kusamele sebenza kakhulu because ingoma yakhe inzima kakhulu ingoma nje yakhe nendlela nje ushuna awushaya ngayo khona ingoma le yakhe le ethasiveleseka I think ingoma iphume ngo-2019 but ize yablow up late last year ku TikTok namanje lakhe ingoma iyatrend lo so abantu abaningi bayazi lo ngoma but abamazi umningazi wayo so I think omunye umuntu osemele sebenze ku brand yakhe hopefully ama-organizers eMphuthuzeko Festival because uKenny uclose nabo ubhuti umcineka so hopefully bazomplaka bemfake lapha because I think omunye umuntu oyideserve la chance ukuperforma ku festival enkulu le ngomhla ka-30 August lapha eMoses Mabhida lapho sobe sikhona nathi so nje ileyo insizwa ke leyo ingoma yakhe i-EP le khona EP enengoma eziyisithupha kade ikhiphile nale ngoma yakhe lethi thathe so nje ingoma nje trenda kakhulu even na TikTok iya blow up so I think le version noma remix le ukuthi ibe noShenge izophinda iqale phansi futhi yenza ama numbers so I think nje umjida odeserve i-attention but naye kusebele ukuzama ukuthi plug lapha ehamba ama-interviews ko-Khoze FM like amaningi akhona like ama-podcast afana amaciko podcast just i-story sakhe because even nami before ngenza le video ngeke ngathi kumsesha ngithi ngifuna ukuza ukuthi maybe wakuphi like angiboni ibhayo angiboni lutho like into yakhe plain but i-talent lakhe linzima kakhulu and ingoma yakhe hayi ushaya lo maskandi wangempela hayi lo maskandi lo wenzile uTikTok lo wangempela even ama-backing akhe hayi story sakhe ihle into yakhe so ya bengithi nje ngifuna simnikeze umjida lo i-spotlight sakhe umshini wemali kahle phecelezi u-ATM lo so insizwa nje hayi ingoma yano yashisa kakhulu I think mengasebenza nje lento yokubuild i-image engaba big kakhulu ya so uzoyivala lapho Speaker Nawe sekhona on Twitter @Speaker Nawe ku-Instagram Speaker Nawe sikhona ku-Facebook Speaker Nawe sikhona ku-TikTok c.speaker.nawe